siento débil, ya no quiero escalar, alto mis manos al cielo, mi fuerza Cristo me da, a veces me siento débil, ya no quiero escalar, alzo mi mano de recompensa, no quiero escalar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, a veces me siento triste, ya no puedo escalar, alzo mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Gloria a Dios, aleluya. Alábale hermano, alábale hermano. Oh, gloria, 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 gloria. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gloria, gloria, ya no Gloria a Dios. Junto con los hermanos Daniel. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba a tu Dios. Dios está bom, Dios está maravilloso. Alabanza a Jesús. Me está invitando para abrir la Biblia en 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Primero Pedro capítulo 2, 1 Pierre chapitre 2, versículo 12. verset 12. E palavra de Deus em nome de Tata e o Santo Espírito. Amen. Lagaboso conducta ta excelente meme de pagadonan asina kula nan calonimia boso kolo como marechol nan pol pa medio di boso bon obra nan kunan ta observa glorifica Deus nesse dia de visitação. Aleluia. Glória ao Senhor. A noite, Assoya, nous savons predicar em tema nous allons responsabilidade. parler d'un thème de responsabilité. Responsabilidade. Sorry, hermano. Nous capables chita. Responsabilidade. Responsabilité. Kiko responsabilidade ta. Qui sa responsabilité est? Nous savons Nous allons regarder. la responsabilidade est une valeur Responsabilité, c'est une valeur qui ça en la conscience qui sortit dans la conscience de la personne de un monde. qui étudie la éthique sobre la base de la morale. Répétez bien, mas.
La responsabilidade é um valor Responsabilité, c'est une valeur que está na consciência qui sortit dans la conscience de la persona de un monde que estudia la ética qui étudie éthique sobre la base de la moral. sous base de la morale. Outro, Yon l'autre, uma carga yon charge que lleva a decisões qui porte décision yo, importantes important e obriga pour obliger a la persona que está inventando dans le monde qui a investi a dar cuenta pour rendre compte de sus acciones des actions yo, y resultados résultats yo, a quienes le confiarán. dans ça yo qu'il confie. Assim não marão, Comme ça, frère m'sem yo, cada dia tem uma responsabilidade. nous chaque là gagne une responsabilité. Dengue vida aqui, Dans la vie ça, cada dia tem uma responsabilidade. chaque une nous gagne une responsabilité. Seja dengue família, Ce soit dans la famille, ou, dengue trabalho, ce soit dans le travail, ou, etc. etc. Como para gestionar e carga aqui? Comment pour gestionner charge ça? Sempre olha nossa falha, Et là que nous toujours failli, nós tem tendência para a falha de outro. nous avons tendance pour nous bailler l'autre porter fado. Nós sabemos que em Gênesis capítulo 3, Nous allons regarder dans Genèse chapitre 3, alabado Deus, aleluia. loué bon Dieu la soeur, Alabado Deus. Cristo vive. Jésus vivant. Alabança a Jesus. Deus está bom, Deus está maravilhoso. Gênesis capítulo 3, Genèse chapitre 3, versículo 12, 13. verset 12, verset 13. Eu lá ei, Senhor Deus abisa e moe, takiko e kosaki, taku bo asi. E moe abisa e kolebra a ganami e minha come. Amen. Sorry. Versículo 12. E ombel abisa e moe kubo aduna tapa hontu kumi. E la aduna mi foldi e palu e minha come. Eu lá ei, Senhor Deus abisa, muwe takiko ekos aqui kutabo asi. E muwe abisa e koleba aganami miya come. Aqui no sawak une accusation uno alaga carga diba un outro. Là nous voyons accusation, yon monde voyons l'autre sur l'autre monde. E ça qui ta e première accusation uno laga liba un outro. Ça c'est première accusation, yon monde tiré sur l'autre monde. Assim não el manu tout lo qual bota assim, tu ma bo responsabilidade. Comme ça frère m'sem, tout ça va faire prendre responsabilité. Tout lo qual bota assim. Tout notre ça va faire. Tu ma bo responsabilidade. Prendre responsabilité. Amen, aleluia. Alabado Deus. Alabado Deus. Nós trabalhamos um primeiro caso de responsabilidade humana. Nous allons regarder un premier cas humain de responsabilité. Mes Gênesis, Même Genèse là, capítulo 2, chapitre 2, versículo 5. verset 15. Eu lá ei, Senhor Deus, acoe ombel e apone den ofi de Eden para cultivar e curer. Nos amis là aqui, Deus apone Adam den ofi. Nous là, Adam, bon Dieu mettait Adam dans le jardin Eden là. Deus estava a criar tudo coisa. Bon Dieu a créé toute bagaille. E apone Adam Il mettait Adam, e dá uma responsabilidade il a la responsabilité para gestionar tudo pour coisa. gestionner toute bagaille. Pelo toque, Adam a falha. Mais malgré ça, Adam faillit. Normalmente, Normalement, toute responsabilité responsabilité, tem conta para dar ao fim. toute responsabilité gagne un compte pour le rendre à la fin. Of no bila lumanan. Of no. Oui ou non? Si on ende aduna bo un negoci Si on remet un business pa gestionar. pour gérer, Si bota falha, si vous faillit, et ta kitabo. la prêter. Of no. Oui ou non? Assim não mes bo mestel tout le bota assis bien. Comme ça, tout ça va faire, vous allez faire bien. Aleluia. Glória no Senhor. Alabança a Jesus. Si bota falha, que bota assis. Si vous faillit, qui ça va faire? Cada dia tem uma responsabilidade diferente. Chacun de nous a une responsabilité différente. Ende responsável, Il y a un monde qui est responsable, mestel fiável. Mestel fiável. il a besoin d'être fiel. Alléluia. Alléluia. Il a Mestel besoin fidèle. fiel. Il a besoin fidèle. Si nous sommes fidèles, Si vous pas fidèle, nous ne devons pas confier un négoce, une cause, soit qu'elle pas diriger. personne ne peut pas avoir un business pour diriger. Alléluia. Gloria a Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Loué bon Dieu là. Alabado Dios. Kong pa tu ma bo responsabilidade em um negócio. Comment vous prenez responsabilité dans un business? Kong bo atitude ta. Comment habitude vous êtes? Kong bo conduta ta. Comment conduite vous êtes?
ting auto da mi labo. Il y a l'autre monde qui a regardé. Kongo a dirigé. Comment diriger? Kongo ta assis. Comment faire? Parce que là, un des pas faux, simple mi labo qui kobota assis. Parce que les gens ont toujours regardé qui soit fait. Amen. Gloria a Dios. Alaba tu Dios. Loué bon Dieu là. Alaba Dios. Dios a bon, Dios a maravilloso. Bon Dieu merveilleux. A Wendia. Et je le dis, Ting Cristiano. les chrétiens, Qui est un de nos pôles confiés à Ribaji. qui ne sont pas capables de confier. Parce que tout le monde de bondado ta si et ta imita. Parce que tout ça, le monde l'a fait, ils imitent. Alléluia. Donc, dans Dios. Merci, bon Dieu. Amino wake le ting tipo di krente Cristiano waki. Moi, je ne pas quoi dans différents types de chrétiens. Ça. Asinan elmano. Et comme ça, frère, c'est mieux. On est de nos pôles fidèles. Si on n'est pas capable fidèle, Cento por cento sin Jesus Cristo en su vida. 100% sans Jésus-Christ, Sin pas dans la ville. Espíritu Santo en su vida. Sans Esprit bon Dieu, pas dans la ville. Alléluia, gloria a Dios. Alaba Dios. Parce bon que là, si bodo ting espíritu viva denbo. Parce que si vous n'avez pas Esprit bon Dieu habiter dans vous-même, Si nan aduna bo un négocie, si vous n'avez pas un business, bo Paul Tuma un 16 bila 9. vous êtes capable de prendre un 6, faire tourner un 9. Un zero bila 9. Un 0, tourner un 9. Parce que bodo ting espíritu Santo viva denbo vida. Parce que vous n'avez pas Esprit bon Dieu habiter dans la ville. Alabanza Jesus. Alléluia. Si bodo ting espíritu Santo denbo vida. Si vous n'avez pas Esprit bon Dieu dans la ville, Ola nan aduna bo un cause pas diriger. les gens vont pour diriger, Satanas Paul usabo. c'est quoi utiliser. E como tu sabe, e obra de Satanás está destruir, volta, mata. Vous connaissez que le travail Satan c'est détruit, tuer, voler. One Jesus, bisa. Jean 10, il dit ça. Alléluia. Nous sabay wak on auto-responsabilidade. Nous pas regarder l'autre responsabilité. Jesus, fodi e balika di sou mama, Jésus, depuis dans votre maman, e tabata ting responsabilidade. il était une responsabilité. Nous sabay wak dans Matteo capítulo 1, Matthieu chapitre 1er, versículo 21, 22. verset 21, verset 22. Alaba tu Dios hermano. Loué bon Dieu la Alaba femme. Señor, gloria a tu nombre, vive para siempre, aleluya, Dios es bon, Dios es maravilloso, Bon Dieu merveilleux. aleluya, bendito Señor Dios para tu nombre, mi alma te alaba Señor, Aleluya, y te glorifica tu nombre Señor mi Dios, aleluya. Mateo capítulo 1, Matthieu chapitre 1er, versículo 21, 22, verset 21, verset 22. y palabra avisa, aleluya. Il lo haya un humble, il lo bodune e nombel Jesus. Pasobla ta e sun kulo salva. Su pueblo di nang pikanan. Awol tous les saki asosode paloke ewal do papia dol di Señor pa medio y de profeta por la queda accompli o la ku el abisa. Nos amis là, Jesus et dengue balika di sou mama tabata ting responsabilidade. Nous voyons que Jésus, dans votre maman, il a une responsabilité. Alléluia, gloria a Dios. Et Jesus et doyon di obla. Jésus, dans mettre l'œuvre là, Il a une responsabilité grande. il a une grosse responsabilité. Ola ita bata bini, L'état vini, il a score Jésus d'autres disciples non, il choisit 12 disciples pas d'une responsabilité di obla. pour une responsabilité l'œuvre là. Nous sommes dans Matteo capítulo 28 versículo 18 a 20. Nous savons que la responsabilité à qui Dieu a donné par les disciples. Nous avons une responsabilité que Jésus a disciples dans Matthieu 28. À qui a donné la responsabilité par si l'humain pas tracer et par là intel mundo. Il a une responsabilité là pour porter parole ça dans le monde entier. A wenochi l'humain. À ce moment frère Semio, Mila bomes. gardez vous-même. Kongo condition ta. Comment condition est? Qui kobota asi. Qui ça va faire? Kongo carga bo responsabilité. Comment charger responsabilité? Si Jesus sablegunda bo a wenochi. Et si est question ça pour assoya, Par évaluer. si Jésus m'a demandé pour évaluer, Comme tout le cause bay. comment tout va aller? C'est y a dans diezmo, C'est soit dans dîme, falta culto, manque en service, vigilia, veille de nuit, ayuno, jeûne, visite en prison, visite en prison, hospital, l'hôpital, dans campagne, dans camp réveil, leader nan, dans leader yo, ayudante nan, aide yo, zonido, son yo, oshe, ou bien Uchel yo, membre d'accueil yo. luma nan, bonan, botalista, Frère Sem yo, ou prêt, Botalisto. ou disponible, botalisto pa wen kwenta, ou préparé, botalisto, ou prêt,
Awenoti, hermano, Assoya frère Samuel. Dios pe la mas dibo. Bon Dieu, après t'étendre plus de vous-même. Tout local bota assis, assez bien. Tout ça va faire le bien. Tout local bota assis, assez bien. Tout ça va faire le bien. Awenoti, Et Assoya, Dios abisa. bon Dieu dit, Awenoti, hermano, bisa Dios, mike mas assis par abo. dis bon Dieu, moi je veux faire plus pour. mas assis par abo. Moi je veux faire plus Mike pour. mas assis par abo. Moi je veux faire plus Didi pour. Dios awenoti. Mande bon Dieu Assoya. Didi Dios awenoti. Mande bon Dieu Assoya. Didi Dios awenoti. Mande bon Dieu Assoya. Algo nang dahi. Algo nang dahi. Et yo là. Algo nang dahi. Et Algo nang dahi. bagay yo là. Algo nang dahi. Bagay yo Dios là. abus se hombel. Bon Dieu a cherché moun. Moué. Et femme avec garçon. Paduna kalga. Pour bailler charge. Paduna kalga. Pour bailler charge. Nan lanta silbishi. Pour lever service. Nan presidi. Nan présider. Nan dirigi. Nan diriger. Nan predika. Nan prêche. Nan Nan évangélisation. évangélisation. Etc. Etc. Nani la pastor la bisa. Jean-Pasteur dit. No queda aí como stool nang para escuchar a palavra só. Parete là tant que chaise Pero yo vamos écouter parole la ser selva. tem palavra de Deus. Mais on besoin d'entendre parole bon Dieu. Tu ma boa Mais prends responsabilidade. responsabilité. Tu ma boa Prends responsabilidade. responsabilité. Tu ma boa responsabilité. responsabilidade. Aleluia. Awenoti si we think unu no a conhecer Jesus Cristo como Salvador. Assoya si gen moun la parole connaître Jésus comme E sauveur. momento tá bom para bem para aceitar Jesus Cristo. Ça c'est un bon moment pour venir accepter Seigneur. Para bem tu ma responsabilidade. Pour venir prendre responsabilité. Para bem tu ma responsabilidade. Pour venir prendre responsabilité. Aleluia. Glória está bom Deus maravilhoso. Gloria a Jesus. Alabanza al Señor. Aleluia. Alabanza al Señor. Alabamos Dios esta noche. Glorifica su nombre. Exalta su nombre. E amar Deus dan que a noite para sua palavra. Bota grande, bota precioso, bota maravilhoso, mirei. Bota digno, Padre Santo. Oh, Deus de la glória, Deus de misericórdia, Tata. Prospera a palavra, Jehová, de cada coração e noite, Padre Santo. Oh, Deus de la glória, ajuda a povo, Padre de la glória. Para nós manter nossa responsabilidade, Padre Santo. Para nós ter nossa responsabilidade, Deus de la glória. Alabanza al Senhor, poderoso Jesus. Gloria a Jesús. Nós vamos para Deus danke we noite, aleluia. Ele fica bem. Senhor papia we noite, alabanza Senhor, Jesús. palha a sua. Senhor papia we noite, aleluia. Botigo carga boa responsabilidade. A botigo responsabilidade diante do Senhor. Para boa salvação. Para boa hogar. Para o qual Deus pode demorar, aleluia. Não tem uma falta na outra, aleluia. Não tem nada como não pode vencer. Não tem nada como não pode vencer. Carga boa responsabilidade. Carga boa responsabilidade. Carga boa responsabilidade de meter aqui, aleluia. Alabanza al Senhor. Danke Señor, danke a Dios, llame danke veloce. Llame danke veloce, aleluya. Llame danke veloce. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Alabanza al Señor, aleluya. Nostra incluso, nostra volontà proprio che il Signore aduna nos e carga nostra responsabilità. Bo vida spiritual ta bo responsabilità. A botin culanta, a botin cu grudia, a botin cu clamando a Dios, a botin cu abre Bible, a botin cu lese Bible. Bo salvación ta bo responsabilità. Bo garta bo responsabilità. O alabanza al Señor. Danke Señor, danke Dios, danke Jehová, danke Señor. No te falta de ningún gente, aleluya. No te falta de ningún gente. Ningún gente no puede trovarme. Ningún gente no puede detenerme. Pastor Jesús así mi más que vencedor. Ni ángel, ni hambre, ni necesidad. Nada, nada, nada no puede trovarme. Pastor Jesús dame su palabra. Él dame su espíritu. Él dame su nombre. Él dame su sangre. Alabanza al Señor. Danke a Dios por palabra. Prospera en cada corazón, Señor. En nombre de Jesús. Me te pedimos llamado danke, Señor. Amén y amén. Aleluya. Rompo cinta, aleluya. Amén. Tremendo mensaje, aleluya. Y den 10 minutos, gloria a Jesús. Tremendo. Gloria al Señor. Antonio Papiamento, aleluya. Amagosta de noite. Moi réjouis à soir. É para papier com bebida de noite. Vamos parler avec la vie moi. Amém, romana. Deus bota algo de momento. Bom Dieu mettez moi dans plan mais
Deus bota algo de momento. Bon Dieu met ton bagage dans main ou. Da boa C'est responsabilidade responsabilité au lié. para esse florescer. C'est pour ça fleurir. Se não florescer, S'il pas fleuri, tá bom, não cumpre com a tarefa. c'est parce qu'on pas accompli un Carga boa devoir. responsabilidade. Charger responsabilité ou. Se a boa falha, Si vous faillit, se a mim falha, si moi failli, carga boa responsabilidade. charger responsabilité. Direito lo qual cubadanha. Et chercher ranger son faire. Parlando beca trove. Relever encore. E ta costa. Li coûter ou. Carga boa Charger responsabilidade. responsabilité ou. Dale passo. Fais pas. E lanta beca Et puis trove. lever encore. Amém, Romana. Tanto jovem Jeune yo, como adulto, comme adulte yo, nós bancar nossa à nous responsabilidade. charger responsabilité. Deus bota algo de momento, Si bon Dieu met ton bagage dans plan mais carga boa responsabilidade. charger Amém? responsabilité ou. Tremendo Un mensagem. bel message. Deus seguido nos man. Daniel, Bon Dieu aleluia. toujours continue à aider frère Daniel. Amém? Romana, nós temos barbecue já domingo agora. Nous avons un barbecue no dimanche qui vient là. Amém? E nós vamos passar rapidamente Nous allons passer là bien vite. de tarefa. Na devoir qui est pour faire. E primeiro nós temos 5 minutos assim, amém? Tem Romana atrás das escrever papel para nós poder rápido, depois tem que ter computer, alabança ao Senhor. Nós temos Mester primeiramente vender carne, assim você best para vender carne, amém? Fait tout ça nos cap